Il-25 ċiklist li se jieħdu sehem fil-Life Cycle Challenge ta' din is-sena għaddejjin bl-aħħar preparamenti biex aktar tard dan ix-xahar jaqtfu bir-rota mill-Emirati Arab Magħquda sal-Oman b'distanza ta' madwar 2000 kilometru. It will start on Abu Dhabi Formula One track to give our sponsor as much publicity as possible. We then proceed down into Oman, and then we go from Oman right the way down through the mountains, through the desert, and we finish in a place called Salalah, which is right on the southern tip of Oman. Bil-flus li jinġabru minn din l-isfida u donazzjonijiet li jagħtu individwi u kumpaniji, il-Life Cycle taħdem biex tipprovdi għajnuna u appoġġ lil kull min ibati b'mart fil-kliewi u lil qrabathom. L-isfida ta' din is-sena mistennija tlaqqa lil parteċipanti ma' temperaturi għoljin ħafna li jaqbżu l-40 gradi Celsius. Ġranet qabel l-avventura One News tkellem ma' Andrew Abela, ċiklist li se jagħmel din l-isfida għall-ewwel darba. Ħefem peress l-ewwel darba nħossna qaċitat għax kif taf għandna 2000 kilometru fid-deżert minn Dubai għal Oman. Ovvjament nitrenjaw kuljum qegħdin bħalissa. Bejn sessjoni oħra ta' taħriġ iċ-ċiklisti sabu ħin biex il-ħadd filgħodu iltaqgħu mal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca fil-Palazz ta' San Anton.